abikubwiye ari he reka duhoze tugena ukaza ndabyumvise oya ndiko mubaza wowe ubona kugumu yakubwira ngo n'amadrone y'abamadrone avuye byari namara turimo Ni mu masaha y'umugoroba yo ku munsi w'ejo ku itariki ya 31 Werurwe mu mwaka wa 2026 nibwo mu mujyi wa Bujumbura hagaragaye ugukongoka gukomeye cyane cyangwa se iturika rikomeye cyane. Ni iturika byavuzwe neza cyane ko ngo ari iturika ry'ububiko bw'intwaro muri uwo mujyi wa Bujumbura, gusa cyo nanone hari benshi bakomeje kugenda bashidikanya kuri aya magambo yatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi muri rusange, ariko kandi byose bagakomeza no kubijyanisha n'amakuru amaze iminsi ari gutangazwa muri icyo gihugu cy'u Burundi ko hashobora kuba kudeta itunguranye ku rwego rukomeye cyane ndetse no gusubiranamo hagati y'abasirikari ubwabo. Muri kano kanya ntago ari byo tugiye kuza kwibandaho cyane kuko iryo turika ryo ryagaragaye neza cyane, ahubwo muri kano kanya tugiye kuzana andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa kuri iryo turika. Nubwo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yatangaje neza cyane ko ngo ari impanuka zabaye ngo ahantu habikwa intwaro muri icyo gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura, gusa cyo byinshi biri gukomeza kuvugwa biri kwemeza neza cyane ko rwose ngo ari ugusubiranamo kudasanzwe hagati y'igisirikare cy'u Burundi muri rusange, ngo bigendanye n'uko bamwe bashobora kuba bashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, abandi bakaba bashaka kumuhirika ku butegetsi. Muri kano kanya nibyo tugiye kuza kugenda twibandaho 5 kuri 5, gusa cyo nanone turakomeza no kugenda turebera hamwe andi makuru agiye atandukanye. Nanone ku mugoroba wo ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame yaraye yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Tanzania, baganiriye iki byose turaje tugende tubirebera hamwe 5 kuri 5 muri iyi nkuru yacu ku buryo burambuye. Ni amavideo menshi cyane yagiye asakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agendanye n'iryo turika ryabereye mu mujyi wa Bujumbura muri rusange, ni umujyi w'ubucuruzi w'igihugu cy'u Burundi muri rusange, ariko gikomeje kugenda kigarukwaho cyane ndetse n'abaturage bakomeje kugenda bahurizaho nuko rwose bishobora kuba bigendanye n'umutekano bwite w'igihugu, ndetse bikanagendana nuko rwose impande zombi zimaze iminsi zitari kumvikana hagati mu imbere mu gihugu nyine muri rusange. Ubwo ndavuga mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hari bamwe bashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, hakaba hari n'abandi bavuga ko rwose batamushaka na gatoya ndetse bashaka ko rwose yava ku butegetsi byihutirwa bitewe no gukomeza kugundira ubutegetsi ndetse n'andi mahano akomeye cyane akomeza kugenda akora muri icyo gihugu cy'u Burundi. Benshi bakomeza kubihuza n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byose turaje tugende tubirebera hamwe akantu ku kandi. Nyamara kandi nk'uko nari maze kubikomozaho, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi we yatangaje ko rwose ngo ari impanuka ikomeye cyane ngo yabereye ahaberaga cyangwa se habikaga intwaro muri icyo gihugu n'ubundi mu Bujumbura. Gusa cyo nanone byose biranagaruka kuba abaturage ubwabo ari bo bakomeje kugenda bemeza neza cyane ko rwose ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi atari byo na gatoya, ndetse bakanemeza neza cyane ko rwose ngo bishobora kuba bifite aho bihuriye na gatoya rwose na kudeta ishobora kuba iri gutegurwa imbere mu gihugu. Ariko kandi abaturage benshi baremeza neza cyane ko ngo baryamiye amajanja isaha n'isaha bashobora kuba biteguye guhunga mu gihe n'ubundi umutekano utakwifata neza muri icyo gihugu cy'u Burundi, nubwo ngo bakomeza kugenda babeshywa n'icyo gihugu cyangwa se n'ubuyobozi bw'icyo gihugu bakavuga ko rwose umutekano ngo ari mwiza. Nyamara kandi benshi bavuga ko babona neza cyane ko rwose umutekano ushobora kwifata nabi mu minsi iri imbere. Reka nizimbye amagambo, ngiye kuza kubiva imuzi n'imuzingo, ndagaruka cyane ngiye guhera kuri iri turika rikomeye cyane ryo mu mujyi wa Bujumbura, turibe amakuru akomeje kugenda abivugwaho ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, turarebe ibyo abaturage bakomeje kugenda batangaza, turaza kubiva imuzi n'imuzingo akantu ku kandi duhita twerekeza ni kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaraye yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Tanzania. Ese baganiriye ku biki, kuki yamwakiriye mu biro bye Village Urugwiro, byose turaje tugende tubirebera hamwe akantu ku kandi 5 kuri 5. Reka ntizimbye amagambo, reba hasi handitse subscribe, nanjye ndahita ngaruka mu kanya gato cyane ndaba ndi kukwinjiza muri aya makuru ku buryo burambuye.
Ni mu gihe umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General Gaspard Baratuzi yatangaje ko ari ububiko bw'intwaro bwo mu kigo cya gisirikare cyo mu gace ka Musaga bwafashwe n'inkongi y'umuriro, intwaro zirashya ku rwego rukomeye cyane, nyamara kandi iyi nkongi y'umuriro bakavuga ko ngo ari impanuka zabaye muri icyo kigo. Amakuru y'iri turika ry'ububiko bw'intwaro yamenyekanye mu ijoro ryo ku itariki 31 Werurwe mwaka 2026. Ububiko bw'intwaro bwahiye n'ubuherereye mu kigo cya gisirikare kizwi nka base mu mujyi wa Bujumbura. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Gaspard Baratuzi yabwiye ikinyamakuru cyitwa Reuters ko impanuka ikomeye cyane ishingiye ku muriro w'amashanyarazi yibasiriye cyane ububiko bw'intwaro muri Musaga niyo ntandaro ngo yo guturika kuri kumvikana hirya no hino mu mujyi wa Bujumbura. Gusa cyo bamwe mu baturage batandukanye baremeza neza cyane ko rwose iturika rikomeye cyane nk'iryo ngiryo ritaba riteguwe n'impanuka, kuko ngo ari kumvikana iturika rimeze nk'iry'intwaro ziremereye ndetse n'intwaro zoroheje, kandi ngo zigakora ryumvikana umwanya ku wundi, ngo bikaba bifite aho bihuriye n'umutekano w'igihugu, nubwo guverinoma y'u Burundi idashaka kubyemeza na gatoya. Amakuru yo kuguturika yamenyekanye mu ijoro ryo ku itariki ya 31 Werurwe mwaka 2026, nyamara kandi kuva muri iryo joro n'ubundi amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino, n'ubundi ni iturika rikomeye cyane ryabaye muri uyu mujyi wa Bujumbura, ndetse ngo rikaba ryamaze umwanya munini cyane, bigendanye n'ibikomeje kugenda bitangazwa n'abaturage. Bakaba bari kuvuga ko rwose ngo uko guturika kungana gutyo kutaba gushingiye ku kuba ngo ari impanuka nk'iyo ngiyo muri rusange nk'uko babivuga, cyane cyane ko bamwe mu basesenguzi bemeza neza cyane ko ngo iri turika ngo iyo riba ari iryo ry'impanuka ryatangajwe n'igisirikare cy'u Burundi, ngo biba byabaye ngombwa ko rwose ngo riba icyarimwe ubundi rigahita riceceka, nyamara kandi ku mwotsi wamaze umwanya muremure cyane mu kirere, ngo bikumvikanisha neza uburyo ki rwose ngo iryo turika atari iturika risanzwe nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'igisirikare cy'u Burundi muri rusange. Amakuru aremeza neza cyane ko abaturage baryamiye amajanja, nyamara ngo nubwo bakomeza kugenda babwirwa n'igihugu cyabo nuko umutekano wabo uhagaze neza, ngo benshi barabizi neza cyane ko rwose ngo hari byinshi biri gutegurirwa cyane cyane imbere mu gisirikare cy'u Burundi, ngo bakaba biteguye guhunga isaha iyo ari yo yose. Ni mu gihe hari andi makuru agiye atandukanye yakomeza kugenda atangazwa muri rusange cyangwa se yagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru akomeje kugenda kwirakwira mu baturage aremeza neza cyane ko rwose ngo imbere mu gihugu cyangwa se imbere mu gisirikare cy'u Burundi ngo hari amakuru yemeza neza ko rwose ngo hari abasirikare bagiye batandukanye ngo bakomeje kugenda bashyigikira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nyamara kandi hakaba abandi basirikare bakuru batifuza ko rwose Ndayishimiye yakomeza kuguma ku butegetsi, ngo bityo hakaba hashobora kuba hari gutegurwa kudeta, ngo ndetse hakaba hari n'akajagari gakomeye cyane imbere mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Amakuru yo kwizerwa aremeza neza cyane ko rwose ngo ari iturika risanzwe, gusa nanone nubwo byatangajwe gutya abaturage benshi ntago babyemera na gatoya, ndetse abenshi ntibanabikozwa bitewe n'umwanya byamaze, ngo bakavuga ko rwose ngo iri turika rikomeye cyane rimeze gutya ngo ryumvikana neza cyane ko rwose hashobora kuba hari kuba gusubirwamo kuri icyo kigo cya gisirikare cyabereye muri iryo turika, ndetse bikanumvikana neza cyane ko rwose ngo umwotsi wazamukaga mu kirere atari umwotsi usanzwe w'impanuka gutyo gusa, ahubwo ko bishobora kuba hari ikindi kintu byihishe inyuma abayobozi b'igihugu cy'u Burundi badashaka kuvugaho na gatoya. Bimeze gutya mu gihe n'ubundi ku rwego rukomeye cyane igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi kirangwamo umutekano utari mwiza cyane, bigendanye n'uko bamwe mu basirikare bakuru batifuza na gatoya rwose ku bikomeje kugenda bikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuba bakomeje kugenda yoherezayo abasirikare, abenshi ngo bakajya no kurwana batazi ikintu kibajyanyeyo na gatoya, ngo bityo ko n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idafite n'ahantu hatoya ihuriye n'igihugu cy'u Burundi, ngo gutyo rwose batagakwiye kuba mu by'ukuri ngo bakomeza kugenda bijandika muri iyo ntambara. Byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bitangazwa kuri iri turika, turakomeza kugenda tubigarukaho akantu ku kandi. Ubutumwa bwanyujijwe kuri konti ya X ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga imbere mu gihugu mu Burundi buvuga ko rwose hari ibirimo guturika kubera umuriro wadutse mu kigo cya gisirikare Bujumbura. Abari mu mujyi wa Bujumbura mutekane ntihagire ibindi byago mutera, birimo birakurikiranwa 5/5 ngo biraza kugenda bikemuka. Ibyo ni ibyatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Burundi babinyujije ku rukuta rwabo rwa X. Amakuru yo kwizerwa aremeza neza cyane ko turakomeza kugenda turebera hamwe 5/5 ko ibintu byifashe, ndetse tugakomeza no kugenda tuba updatinga umwanya ku wundi muri rusange. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mu biro bye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubufatanye bwa Afurika y'Uburasirazuba wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo. Ibiganiro byabo byibandaga cyane ku gushimangira umubano uhamye usanzwe hagati y'u Rwanda ndetse na Tanzania. Ibiganiro byahuje abayobozi bombi byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ku itariki ya 31 Werurwe mwaka 2026 mu masaha y'umugoroba. Itangazo ryashyizwe kuri konti ya X ya Village Urugwiro rigaragaza ko Perezida Paul Kagame ndetse na Mahmoud Thabit Kombo bagiranye ibiganiro byibanze
yibanze cyane ku gushimangira umubano uhamye usanzwe hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania. U Rwanda na Tanzania bifitanye umubano ukomeye cyane mu ngeri zinyuranye zirimo n'ay'ubufatanye mu bikorwa n'ikoranabuhanga n'itumanaho. Ibihugu byombi byanasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi ndetse n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. Muri Nyakanga mwaka 2025 u Rwanda ndetse na Tanzania byasinye amasezerano agamije gushyiraho ibiro by'ikigo gishinzwe ibyambu muri Tanzania TPA i Kigali, nk'intambwe ikomeye cyane yatewe mu guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda ndetse na Tanzania bisanzwe bifatanya mu bikorwa byiganjemo ubucuruzi cyane cyane. Uretse kuba abanyarwanda bakoresha icyambu cya Dar es Salaam, hari n'ibicuruzwa biva mu gihugu cy'u Rwanda bijyanwa mu gucuruzwa muri icyo gihugu cya Tanzania. Byose bikaba bigamije n'ubundi gukomeza gushimangira ku rwego rugaragara cyane ubufatanye hagati y'impande zombi. Ni nk'uko n'ubundi byaganiriweho hagati ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Mahmudu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania muri rusange, nk'uko n'ubundi twakomeje kugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Hanyuma ndagira ngo ntizimbye amagambo bashimire mwese mwabanye natwe muri aya makuru magufi cyane yaragezweho muri kano kanya. Ndagira ngo babwire ko turakomeza kugenda tubana umwanya ku wundi makuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira. Njyewe nitwa Tuyiringire Ahmed. Ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi. Turaza gukomeza kugenda tubana umwanya ku wundi, ntago ndibuze kujya kure yanyu kuri uyu munsi wose. Guhera uyu munsi muri guhera aya masaha kugeza nimugoroba turaza kuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Reka ntizimbye amagambo dusubire mu kanya gato cyane kari imbere.